ahantu TV. Perezida Kagame yasuye agace gaherutse kwibasirwa n'ibiza muri Nyabihu. Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri wa gatandatu tariki 16 Gicurasi 2020, Perezida Kagame yasuye ikiraro cya Giciye mu murenge wa Shyira, ubu cyatangiye kongera gusanwa mu rwego rwo gufasha abaturage b'abanyamaguru kubasha kugera ku bitaro bya Shyira nabyo biherereye muri ako gace. Imvura yaguye mu ijoro rya tariki ya gatandatu ikanazinduka igwa tariki ya 7 Gicurasi 2020 yateye ibiza byahitanye ubuzima bw'abantu 72 mu turere twa Nyabihu, Musanze, Gakenke, Ngororero na Muhanga. Ibyo biza kandi byangije ibikorwa remezo byinshi birimo imihanda, ibiraro, amashuri, inyubako z'ubuyobozi ndetse n'imyaka y'abaturage. Ubwo yasuraga abaturage bo mu karere ka Gakenke, kamwe mu twabuze abaturage benshi bahitanywe n'ibyo biza, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Profeseri Sakana Stars yabwiye abo baturage ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame ahumuriza imiryango yagizweho ingaruka n'ibiza muri rusange, kandi ko abizeza ko leta itazigera ibatererana mu buryo ubwo ari bwo bwose. ahantu TV.